Qadamjidagi Baxtiyor aka gayimiz. Alloh rozi bo'lsin. Alloh rozi bo'lsin sizga. Jamg'irdi vey, seldi vey. Turadi. Bunu tizeden su aldı. Короче, вот так наш район. Селфитер. Куда ее засахтался? Баткенская область, город Кадамжай, селка Кызылбулак. Мындай 10 минуттун ичинде мындай сел каптап кетти. Алла Таала ушуну буйруган экен, мына жол менен барып жатат. Тизеден келет да. Үйдө бар экен. Бул айылды каптап калыптыр мына. О, керата токшет қой. Орауға төткен. Güzel çalışalımız. Sel. Ertem aşıp göl savkozun en işengen suyu. Eli jurt mitinge çıkanlar. Göl savkozunun kanalının yürüp etişine az kalgan Kuday öz saktap yaqlarga aşıp eli jurt özü çıkıp köprüklerini götürüp tosmolu. Жоопкерчиликтүү адамдар өздөрү укташып жатышыптыр бу жерде. Суу ачкандан кийин баары качып кетип турган. Бүгүн совхозду көргүлө. Канал дуруп кеткенде совхоз селый курuyт эле мына.